Hekk kif il-ħamis wara nofsinhar il-kumpanija Air Malta ħabbret lis servizzi ta' ground handling fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta marru fidejn kumpanija privata, l-Air Malta wissiet li dan jista' jikkawża ħin twil ta' stennija. Dan seħħ kif il-gvern qed jipprova jimbotta diversi miżuri sabiex inaqqas l-ispejjeż, għalkemm b'mod prattiku dan it-tibdil qed isir għad-detriment tal-passiġġier li kontinwament qed jesperjenza ħin twil ta' stennija u taħwit fil-bagalji fost oħrajn. Fl-istqarrija li ġiet ippubblikata l-ħamis wara nofsinhar, il-kumpanija Air Malta ħabbret li l-kumpanija Aviation Services Handling Limited, l-operatur ġdid, ħadet f'idejha l-maniġjar tal-bagalji u tal-merkanzija u din it-tranzizzjoni se ssir gradwalment għalkemm f'din il-kumpanija l-Air Malta qatt għandha sem ta' 40%. L-isqarrija tal-Air Malta ħarġet wara li tul il-jum tal-ħamis il-passiġġieri esperjenzaw dewmien kbir, speċjalment minħabba l-maltemp f'ċertu pajjiżi, sitwazzjonijiet li laqtu b'mod ħażin diversi ajruporti, fosthom fi Munich u Vienna fejn numru ta' titjiriet kellhom jitħassru jew jittardjaw minħabba l-ammont kbir ta' silġu borra li niżlu fl-aħħar sigħat. Apparti dan kien hemm diversi ilmenti mill-passiġġieri minħabba t-taħwit li kien hemm fil-bagalji fl-istess ġurnata. Sorsi li tkellmu ma' Net News għalunna li l-kumpanija Aviation Services Handling Limited li għada kif ġiet iffurmata m'għandix biex taħdem minħabba nuqqas kbir ta' ħaddiema. Fil-fatt fl-aħħar ħin l-istess kumpanija li għada kemm ġiet imqabda mill-Air Malta sabiex tieħu ħsieb il-ground handling fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ikkuntattjat impjegati minn kumpaniji rivali li jieħdu ħsieb l-maniġjar tal-bagalji, fosthom l-Aviaserv b'offerti ta' xogħol. U sakemm għaddejn dan it-taħwit kollu anke l-cabin crew tal-Air Malta għadhom imdendlin kif ikkonferma l-Ministru Clyde Caruana innifsu f'risposti li tal il-ġurnalisti fejn spjega li xejn għadu mhu deċiż. And Air Malta, are there any updates, especially when it comes to the cabin crew? You mentioned you're going to present the plan. With respect to cabin crew, we were in contact with them yesterday, with their union, in order to find a suitable day in the coming weeks. I can confirm that the work that has to be presented to the Commission now has been concluded, and of course, in the coming days it will be forwarded to the Commission. Thank you. Desiree Grek, Net News.